Orasyo Imperata, para king kaligtasan tamo king COVID-19. O Diyos ay ipami, lalapit kami po keka, kaniting masipit apa mangailangan ni. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karindakal ataw. Ipanalangin ming antabayanan mula, rin tawong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at maampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doctors, nurses, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambe ning belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang may ango na biye, pagkalang mo po kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang atso king pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ning Ginoo, ming Hesukristong anak mo, amabibye ampong mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal at Espiritong Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan, ay induning Diyos, emo sana pisawili ing aklis ni keka, king kagulangan ni. Nuneb bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Catalina ning Alejandria, Ipanalangin mo kami.